ngihamba ngokubona Shembe uyivezile ke mkanini kodwa ke maNazaretha kuthiwa sikhulume ngendaba kababa omkhulu maNazaretha ngathi singathi sibe nokumthemba uShembe siphinde siyiqhenye futhi ngaye ngathi singathi sibe nokuyiqhenya maNazaretha khona labantu laba basindisiwe ofazi bakaJehova bafike ekhaya bengene bafica amatshamhlophe ebiyini bangene bafike endlini yokulala bemfica uDumsani Jehova amen eminyango nefoto okungaba mhlambe likababa uNyazi lwezulu kodwa ngaphansi kwalo bangqongqoza bengene bekutshele ngoJesu nathi ngathi uNkulunkulu ayesiphe lokho kuyiqhenya ngaye maNazaretha singayinyezi uyinyeza ngoShembe maNazaretha afika ngendlela eziningi ungakusaba ukuthi ube nezinwele maNazaretha ngathi singaba nazo inhliziyo zokuzwa siphinde sigcine imithetho yakhe ehlabeleleni ezabhalwa baba mkhulu ngesihlabelelo se-60 ivesi lakhona lesi-7 elithi nabagunda amakhanda bewazungeze emaceleni nabagunda izilevu zabo ngokwephula umthetho maNazaretha ngicela ukuhlala kuleni nabagunda amakhanda bewazungeze emaceleni okuthi masiyibheka njengamanje ifedi leyo maNazaretha ngesikhathi sikababa mkhulu angikholwa ukuthi ayisikhona ifedi kodwa ngoba yena wayazi ukuthi thina siyokhula sibe njani siyokhula sifike umhlaba unjani wasibeka lesihlabele esithi nabagunda amakhanda ngoba wazungeza emaceleni ngenhloso yokwephula umthetho maNazaretha ngathi singake singayiphuli umthetho kaNkulunkulu asiqinise maNazaretha uthi uNyazi lwezulu maNazaretha noma siyizoni baba ungasedili ngathi uNkulunkulu akasiphi inhliziyo zokuthi noma sona singoni isibona singoni ngamabomu osibusiseni ezweni entandane siyahlala ubusuku bonke nje ngeyikungalaleli ngoba kuyabanda kakhulu bayazi abantu bayakhona kusho ukuthi-ke sasihleli lapho ngaphezulu esensibini so sasihleli lapho isikade sihleli nabashumayeli kusho ukuthi masebusebusuku athi omunye umshumayeli ake sixoxeni ukuthi umuntu nomuntu akaxoxe ukuthi wambona kanjani uShembe isitheni inkosazane mina ngathi ngiseyingane ngavakashela usisi wami la eThekwini ngathi mangivakashela usisi wami kwafika usuku lokuthi mayibuye emsebenzini uthi ufuna ukuzala emhleni khona ezoyintanda manje ngoba wayemncane uthi usisi wami engeke emshiye ngedwa efletini lakhe so wayesethi abahambe naye behleli le ntombazane leyo naye yayikade ingakhona ngaleso sikhathi nabazali baye bengakhona kwakade kukhona usisi wakhe nabazali bakhe obakwabo bayalamana yena
nalo sisi wakhe, nosisi wakhe ekhona namuhla esixoxeni. Uthi-ke bangabe sebehamba beyofuna iy'ntingo. Masiyofuna iy'ntingo-ke siyahamba mntana, siyahamba selibuduza lonke ihlathi ngoba uma ngabe uyophuthina kumele ulukhe nempande yakhona, kumele ulihlephule. So uthi bahamba-ke nabo bahamba, uthi mase befika ehlathini wase usisi wakhe ethi akayeni kwenye indawo naye kwenye indawo khona abazosheshe bayithole iy'ntingo. Uthi wahamba waze wafica indawo engathe amanzi. Wathi meyethi uyawela, uthi kwasekuqhamuka omunye ubaba ethi, awu mntanami, waze wahamba ibanga elide kangaka waze wafika kula manzi. Wathi abantu abahambi beze befike la jika ubuye uphindele emuva. Uthi nje ngathi ngiphoxekile ukuthi kanti lo baba lona yini ngijikise ngoba phela uthi wayesemchazela ukuthi baba ngizofuna iy'ntingo lana. Wathi iy'ntingo ngapha kwamanzi azikho, jika ubuyele emuva. Uthi-ke wajika kwabuyela emuva, wabuyela kusisi wakhe ukuthi bazimkhakile iy'ntingo baphindele emuva baya la esihlanganela khona uma ngabe sisentanda. Uthi ngakusasa uma ngabe sebeya emthandazo sekuywe entanda sekiwa laphaya, uma ngabe ngithi ngiyazi ukuthi uma ngabe sibuye entanda siyahamba siye lapha phezulu siyibaba. Uthi ngakusasa uma ngabe sewenza inkonzo esephethe isihlabelelo. Uthi wathi uma evula la ephejini, niyalazi leli pheji lesiphandle lesihlabelelo induba yokukhulu. Uthi wafika wabona lo baba lo omjikisile laphaya, wathi akangabe esaweqa lamanzi ngoba abantu abezi ngapha kwehlathi, ingane yabona ubaba mkhulu emini endani. Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha uNyesu. MaNazaretha, nami ngicela ukukhuluma ngifakaze ngoShembe. MaNazaretha, ngithanda ukuthi indaba le engizoyikhuluma siqale lapho yaqala khona ekuqaleni kuAdam. Safika kanjani isona emhlabeni MaNazaretha? Fanele sisazi ukuthi isono siyini. Uma singazi ukuthi isono siyini, angeke sikwazi ukusi-avoid isono.
uma sizokwazi ukuthi isono saqala kanje, isono siyinte kanje, sizoba nethuba elihle lokuthi silisane naso isono, ngoba maNazaretha kuthiwa le ebuhleni bamaNazaretha lapho siyakhona asingeni isono. Nasinye maNazaretha asingeni. Indaba yaqala amaNazaretha ensimini yase-Edeni. U-Adam no-Eva uNkulunkulu ebadala wabanika umyalo wathi ningazidla zonke lezi zithelo ekhona la ensimini, kodwa lesi sithelo anizukusidla. Wabatshela ebadalile bobabili u-Adam no-Eva sebashadisile baba indoda nomfazi. Kwenzeka-ke u-Eva esehleli yedwa yafika inyoka yamtshela ukuthi inyoka ayizange ifike imtshela ukuthi cha uNkulunkulu ube namanga ukuthi akufanele nisidle lesi sona. Awuzange awuphoze umthetho kaNkulunkulu, kodwa wawungeza, wawutwista, wawunciphisa izinto ezikanjalo. Lithi iBhayibheli isono ukuphula umthetho. Lapho kungekho khona umthetho isono asikho. Ingakho thina njengendlu emnyama sinamasiko ethu angaphambene nemithetho kaNkulunkulu esiwenzayo ekunganasono uma siwenza, kodwa kunezinye futhi izinto esizenzayo ezingamasiko ethu afika ubabamkhulu asiyekisa zona njengotshwala. Ngoba umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi umuntu aphuze utshwala, kodwa umthetho awungeke ulwe nawo uma ngabe uyihlanganele nezinye insizwa nigiyela, kuze umthetho uphulile lapho. Amen. maNazaretha yasifika inyoka u-Eva yasimtshela ukuthi cha, uNkulunkulu ubengathi nizofa, ubethi kena nizovuleka amehlo ebese niba nolwazi nikwazi ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Wasu Eva ilalela lezi zonyoka wasedla lokhu kudla wathi hayi angesifi, kuphela sizovuleka amehlo sibone phakathi kokubi nokuhle. Wathi sekwenzile lokho uAdam wasemdlisile noAdam wathi uAdam ngoba wena uyithambo lamathambo ami, lokho sokwenzile nami sekufanele ngikwenze. Isono sangena ngoEva, wasu Adam uyadla naye ngoba eyithambo lamathambo kaEva. Base bayakhishwa ke ensimini yase-Edeni. Bathi sebekhishiwe wase umuntu ke njengoba usibona namhlanje ingakho uShembe wathunyelwa emhlabeni, sithunise uthumele ukuthi uzosibisela kuleyo nsimi yase-Edeni. Lapho esakhishwa khona abazali bethu bokuqala abakhishwa khona ngenxa yokuthi bayiphule imithetho kaNkulunkulu ukuthi lesi sithelo akufanele nisidle ngoba nizokufa nokufa. maNazaretha ubabamkhulu wafika ezweni laseNtabazwe, lambiza izwi limbizela entabeni yaseNhlangakazi. maNazaretha uthi ubabamkhulu ngihambe ngiyumfo kaNhliziyo, ngikhuphuke le ntaba ngiyumfo kaNhliziyo, kodwa ngithe sengibuya ngabuya senguyise wabo bonke wazo zonke izizwe. maNazaretha ekufanele sikwazi thina ukuthi indlu uNkulunkulu izinto ayishilo emandulo ukuthi kuzofika isikhathi lapho ngizoyibutha yonke indlu kaIsrayeli, ngiyiqoqe ngiyenze ize izongidumisa, ngizophikisa, ngizobonisana nayo ubuso nobuso, ngizoyenza igcine amasabatha ami. Wayekhuluma ngendlu emnyama ngoba maNazaretha uma esho ubhudi uSambulo mekhuluma uthi abantu bafika basithengisela ivangeli likaJesu, kwase kubonakala ngazi ukuthi uJesu uyena ndlela eya ezulwini, lena ekaShembe ayisekho. Kanti iqiniso lithi maNazaretha indlu emnyama, iBhayibheli uJesu liyamchaza lithi ungumuntu omnyama. Incwadi yeSambulo
incwadi kaDanyeli iyamchaza ukuthi uwumuntu omnyama ofana nathi. Abelungu-ke balithathile leli vangeli banigcilaza, nina nicabanga ukuthi uJesu umuntu omhlophe. Bonke abantu bacanga ukuthi uJesu uwumuntu omhlophe, uwumlungu. Kuney'thombe zakhe, amanye amabandla abaney'thombe zikaJesu, uyabona nawubuka khona uthi hayi umlungu lo. Kepha iBhayibheli uma limchaza, uma ulifunda kahle iBhayibheli liyamchaza ukuthi uJesu umuntu omnyama, indlu ka-Israyeli indlu emnyama. uMoses wathi uNkulunkulu mefaka isandla sakhe esifubeni sakhe, wathi mesikhipha waphuma isandla sakhe simhlophe, kwangathi une-skin cancer kanje. Ingoba uMoses wayeumuntu omnyama. Manje maNazaretha, ngicela singadukiswa abantu uma uthi wena uzowatshela ngoShembe ukuthi uShembe uhlanganaphi neBhayibheli, ngoba iBhayibheli likhuluma ngendlu ka-Israyeli. Indlu ka-Israyeli indlu kasenza ngakhona. uNkulunkulu isivumelwano akasisho kuJeremiya ukuthi ngizovusa ekugcineni kuze isikhathi lapho ngizovusa khona isivumelwano sika-Israyeli, ngisivuse kabusha. Ngizothatha imiyalo yami ngiyifake enhlizweni. Angeke imiyalo sisayithola njengoba babeyithola kulezi ayikhathi baya eJerusalema emathempelini bashunyayelwa amaLevi, yonke lento. Leso sikhathi sesidlulile. Imithetho uNkulunkulu usuyitshala enhlizweni yethu njengamanje. uNkulunkulu uvuse isivumelwano, lesi sivumelwano senze nosenza ngakhona, indlu kasenza ngakhona nodingane. Isivumelwano wayevele eshilo emibhalweni ukuthi ngiyohamba isikhathi ngilivuse leli vangeli. Manje lo uNkulunkulu esimlandelayo owuShembe, uNkulunkulu iBhayibheli elikhuluma ngayo ukuthi iBhayibheli asilifundi ngalendlela ekufanele silifunda ngayo, silifunda ngalendlela abezizwe abafuna siyibone ngayo. Ngiyacela maNazaretha ukungandi kakhulu. Ngicela ukuthi maNazaretha sithandazisane, ngoba maNazaretha asikho, angeke kube khona ilanga lapho uShembe azovuka khona esezwana nesono esethi hayi sikulungile seningakwenza lokho. Ubaba mkhulu zathi iboshwa ziboshiwe, zathi baba mkhulu besizwile izwi lakho sehlulwa ukwenza, thambisa izwi lakho. Wathi bantabami angisayi kukhipha namunye umthetho, ophingayo akaphinge kakhulu, ofebayo akafebe kakhulu, olala namandiya akalale nawo kakhulu, othakathayo makathakatha kakhulu. Yonke into umuntu ayenzayo akayenzisise, angaze akhale athi mina ngakwenza kancane. Lesi sono sitshontshayo kancane namhlanje senze kakhulu, kunokuthi usitshontshe ngcono usenze kakhulu kunaqala, ngoba ubaba mkhulu akasifuni nakancane isono maNazaretha. Manje asithandazisaneni, siliqinele izwi likaNkulunkulu, simthande uShembe uNyathi Jesu. Ngicela ukubuyela phansi.
nami maNazaretha ngokuloba igama lami encwadini yokuphila. Ngiphinde ngibonge nokuhlanganyela nabangcwele kuzofika usuku namhlanje. maNazaretha nami ngisukuma nokugiya ngoNkulunkulu kaShembe. Ngiphinde ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ahlale olimini lwami. Nginovalo kakhulu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe engiphe ukukhuluma kubantwana bakhe okungangami nokungeza ukuhlubula abantwana bakhe. Ithi enye inkosana ngelinye ilanga ithi kwakukhona inkosazana eyayisebenza ngaphakathi emzini wasePhakameni ngesikhathi senkosi ubaba mkhulu. Ithi le nkosazana kwafika la isikhathi sihamba khona isiya kubazali bayo iyobabona ekhaya. Le nkosazana yahamba ePhakameni, yahamba izinyanga zaze zabantathu. Inkosi yaze yabuza ukuthi hawu kanti uphi usibanibani. Yathumela amaphoyisa amabili ukuthi ehambe eyobuza kwasibanibani ukuthi hawu kanti uhlele ekhaya awusabuyi ngani. Bethe bese befika amaphoyisa kubo kwale nkosazana bayibuza bathi sithunywe ubaba uthi asibuze ukuthi sekwenzakaleni ungasabuyi ePhakameni. Ithi le nkosazana anohamba nifike nitshele lo Shembe wenu ukuthi mina ngimkweleti lutho futhi mina akukho okwakhe ngahamba nakhe ePhakameni. Ngalamagama ngisukuma nokuthi uma ngabe sona emhlabeni ngoba zikhona izilingo emhlabeni futhi zikhona izono emhlabeni futhi uNkulunkulu kaShembe unyazi lwezulu uhlezi ngisho ebhekisa enkosini esho ukuthi uyacela noma sicele ukuthi sihlukane nezinto zomhlaba eziphelayo. Engabe mina mangibona uShembe ngiye ngithi mhlawumbe enhlizweni yami ukuthi noma ngona kodwa kusala uShembe ngimkweleti. Uthi noma ngingenzani emhlabeni kodwa uShembe ngimkweleti, noma ngakwenza engikwenzayo kodwa uShembe ngimkweleti. Sengathi nami ngingangaba naleyo nhliziyo ngoba umuntu kulomhlaba igama lakhe lisuswa ngento encane encwadini yokuphila. Sengathi uNkulunkulu kaShembe maNazaretha angasipha ukumthanda ngothando nangeqiniso futhi simkhonze ngothando nangeqiniso ukuthi noma zikhona ilingo emhlabeni kepha uShembe simazi futhi sihlezi simkhuleka ngaso sonke isikhathi. Ngizokhumbula mina ngokubona kwami uShembe nangendlela mina engangena ngayo ebuhleni bamaNazaretha. Mina maNazaretha ngafika ngesikhathi senkosi unyazi lwezulu. Futhi uShembe ngambona ngendlela eyisimanga, ngendlela ayesiza ngayo noma ayalekelela ngayo ubaba ngoba odokotela basebengazi ukuthi uzolekelela kanjani ngonyawo lwakhe. Unyawo lwakhe nje sikhuluma namhlanje ngabe akanayo imilenze ngoba odokotela ngabe bezoyinqamula imilenze yakhe. Kodwa ngoba ukhona ubaba mkhulu owasekhaya okhonzayo ebuhleni bamaNazaretha wahamba wayobika enkosini unyazi lwezulu. Kunamhlanje ubaba uyaphila uhamba ngenyawo zakhe zombili. Ilapho nami engaqala khona ukuphetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Sengathi uNkulunkulu kaShembe engangenza nami ngihlalo endleleni yakhe ngaso sonke isikhathi. Uthi noma ivunguvungu zomhlaba zikhona kepha uNkulunkulu kaShembe ihlezi njalo ngiguqa ngedolo ngimncenge uthi noma isono sikhona kepha uShembe asilahla asifake emgodini ongenamkhawulo. Osibuseni kusuku. Ahleka usuku lamaqwana
yasephakameni. Amen. Bantwana bayingcwele, ngiyabonga Nkosini enkulu eSabatha ukuba isimeme ubahlangane lapha ngezilayo. Bantwana bayingcwele, njengoba sikhuluma indaba ezingaka ezenziwe uShembe emhlabeni, ngicela into eyodwa. Ngicela ukuba uNkulunkulu wasekuphakameni azasikhumbule le nkolo le bese ingapheli ngathi. Ngiyacela ukuba le generation yethu kube kungabi yiyo ezawuqeda lo uNazaretha. Kanjani? Ngokuba bese siyenza into yethu. uNazaretha bese kungabi le yanto babamkhulu ayeyiqalile ithunywe uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Bese thina siyenza ngeyethu, bese si-eda yethu imithetho, bese sikhipha esibona ukuthi kayifanele. Ngoba abantwana bayingcwele ey'ntweni ezake zabakhona emhlabeni ayikho into enkulu ekudlula uNazaretha. Ayikho into enkulu edlula lokukhamba esaba ngako osekwasurvive izinto eziningi propaganda yathi babamkhulu wazama ukundiza. Kepha ngoba lento into kaNkulunkulu kayiphilanga, ngoba bathi basho njalo, usho njengoba ebhalile bathi kuyaphela lokho, kodwa namhlanje kusakhona. Sobonga-ke Inkosi eyingcwele ukuba usikhumbulile, wasenza saba ngabantwana bakho umhlaba noma ungathandi. Siyacela usibheke njalo ngomsa wakho bese usindisa engozini zonke ezikhona ezweni, usiphephise nasemoyeni ekhona. Bese Nkosi eyingcwele usiphe umoya okulwa nemoya engasiye yakho phakathi kwale ndawo yakhe eyingcwele. Ngoba wakhuluma enye indaba umshumela umkhwanazi, wakhuluma indaba yolwandle ukuthi ulwandle yonke imfula ingenela kulo, kodwa lona lihlale lu-clean njalo. Ngobani? Ngoba yonke into engena nemfula igodo nako konke ukungcola ukuthi makufika ngaphakathi bese kuyikhiphela ngaphandle. Sicela umoya njalo kubabamkhulu ukuba athi mayifika imoya esingayazi kuleli bandla bese uJehova asiphe amandla ukuba siyikhiphele ngaphandle. Amen. Ngiyacela ukwehla ngezandla Inkosi usikuzwile. Amen. Amen. Ngizoqala ngokubonga ukuthi uShembe ungikhumbulile ngaze ngafica lesikhathi uNkulunkulu sehlangane nenyama. Abaningi bebekade befisa lolu suku naleli hora alizange bafike. Thina ebesificile sifanele ukumbona. Ophakamile ubhuti Sangulu ukhulume ngokuthi kumele sikhulume ngomqala lolu hambo emazweni akithi. Wake wafika uShembe umqali wendlela, wekade ehlala entabeni yaseTonga, ekuthiwa intaba yaseTonga. Wathi mengabe ehlala khona abafana bamakhaya babekade behlezi belusa kuyona le ntaba le, babekade behlezi beyibuza ukuthi engabe lo muntu ohlezi ehleli lana udlani. Behambe befike bebike ekhaya bethi kunomuntu kunomkhulu ohlezi elapha entabeni, asimazi ukuthi udlani, kodwa njalo uma besolanda iy'nkomo hlezi simfica. Kuthiwa abadala abazange babalaleli bathi hayi shuthi umuntu wendawo, akekho umuntu ongafudana asuke entabeni eyikude efike ezohlala entabeni engazi muntu, futhi ayikho into angayithola lapha ehlathini. Kuthiwa babade behlezi isibahlupha labafana bamakhaya lento ukuthi njalo lo mkhulu lo siyamfica, sihlezi futhi simfica endaweni eyodwa.
Kuthiwa base bangenelelo baba abadala bahamba baya khona entabeni nangampela bamfica. Base bajika bayahlalisa kahle lento babona ngazuthi mhlawumbe uyisigebengu umuntu onjani ongakudana asuke entabeni zakubo ezohlala lapha ngoba kuthiwa bambuza ukuthi kahle kahle uvela lapha useseyichaza uShembe. Kuthiwa bahamba abadala bahamba bayobika emaphoyiseni bathi kunomuntu ongahlalisile kahle laphana udla inkomo udla nezimbuzi. Kuthiwa ahamba amaphoyisa entabeni entonga ayomlanda wafike wachaza ukuthi angikaze ngidle imfuyo babuza ukuthi imfuyo yabo ipheleleni khona umuntu onemfuyo engaphelele kuthiwa baqinisa amakhanda abantu bamakhaya abafana bamakhaya basho bathi akakwazi ngoba ehlezi lana zibuzeni amaphoyisa ukuthi lo muntu lo udlana. Kuthiwa wajika wathatha amaphoyisa amthatha ahamba naye umvalela epolice station eGquthulo. Wathi mengabe bemvalela ngosuku langakusasa bekade sehleli neziboshwa waseseyibuza iziboshwa ukuthi mengase kuthiwe ngiyanivulela la nihlala ngaphandle ningeke yini izenibaleke. Kuthiwa zathi iziboshwa hayi uzokwazi kanjani ukuzivulela ngoba nawe siboshwe nawe. Wase wabuza babamkhulu athi njengoba nihlezi lana niphila kanjani njani impilo eniphila la niphila kanjani nivalele lapha ningakwazi nokubona ilanga. Kuthiwa baseseyicikeke iziboshwa ngalembuzo le base bathi wena ukhona yini umuntu ozokwazi ukukhuluma naye walamaphoyisa ozozivulela sacela usivulela uma uthi khona indlela. Wase wathi hayi angizokudinga mina iphoyisa ngizokwazi ukunivulela mina uqobo lami. Kuthiwa ngampela wasukuma umqalo wendlela wasisekhomba umnyango wasusuyivulekela kuthiwa zaphuma iziboshwa zahlala ngaphandle. Zathi mengabe ehlele ngaphandle iziboshwa zasesekufika amaphoyisa abuza ukuthi nikhishwe ubani zasezasho zathi sikhishwe lo muntu lo. Kuthiwa kwafonelwa yonke ama-police station afika zoba bazomhlola basesebemthatha umqalo wendlela bambuyisela entabeni nasetonga babona ukuthi akusiyo umuntu wasemhlabeni umuntu wasezulwini. Amen. Ngizobonga ukuthi uShembe ungivulile. Mhlawumbe ukube ngangekho kuleli bandla noma ukuba abazali bami abazange bangikhombisa le ndlela ngaba ngisekho. Ngiyakhumbula ukuthi 2020 angizokuhlala kakhulu kule ndaba kodwa 2020 ngiye ngadlula ngababona abahlangabezi ngafudane ngathula ngakaze ngingaze kwenzeke ukuthi abasemhlabeni babade sebeconfirmile ukuthi angisekho emhlabeni kodwa ngoShembe nabo namhlanje ngikhona ngiyaphila. Amen. Kwathi mengabe 2020 ngangikade ngingenayo ifunding ngizokuhlala le ndaba leyo kudlula emhlabeni ngikhuluma ngelinye ilanga. 2020 bekade ngingenayo ifunding mengabe ngingenayo ngikhumbula kahle ukuthi nganikela bekade ngihlezi nginikela amasabatha mengabe ngiphumelelile enkonzweni ngicela ngithi Shembe ngisacela ukungikhumbula ukuba ngize ngiyithole ifunding. Ngiyakhumbula ukuthi ngeke ngathi nanoma ngiphathise umuntu umnikelo ngithi ngisacela ukunikelela ukuthi uShembe ngisacela zangikhumbula ngiyithole ifunding ngoba kade kuJune. Wase wabuza wathi mawucabanga ukuthi sazoba khona yini isikhathi sokuthi uthole ifunding njengoba manje sikuJune ngathi mina ngifuna ukulahla ithemba ngoba ngazi ukuthi uShembe ngikhumbula ngani. Kuthe mengabe kushaya uNovember seqala ama-exam 2020 bade sifunda online ngihamba bekade ngijwayele ukufunda engineering bridge. Mengabe ngiyakhona bese ngihlangana nabanosisi nje ababili beshutha bese bethi basacela ukuthi ngibashuthe boba yithula. Ngibashuthe bese lo munye angibuza ethi unayo yini ifunding. Ebese ngathuka bese wabuza wathi ayikhule ungathuli ngisebenza efinance. Ngase ngasho ngathi mina cha anginayo ifunding bese wathi ngisacela uze kusasa ema-ofisini ama ngitshela i-office wangitshela ne-email address yakhe. Nangampela ngathi mengabe ngiyakhona wafika wangitshela wathi kahle kahle ama-funding onke asevaliwe ama-bursary zonke asevaliwe. Ibhasari ngizokunikeza wona lezo okwazi ukuthi ukhokhelele esikoleni sa-2020 kuphela kuyomela uphinde uthole ifunding. Nangampela ngenza njalo kuthe sengisekhaya ngoDisemba ngayithola i-email eshoyo ukuthi isikweletu sami sikhokhiwe yiJe angazi ukuthi uShembe ngambonga ngani Nkosi ubusisa amazwi. Amen. Thina sindiswe
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu. Cha zikhonze ezinhle zikaThixo. Nami nje sengithi angisike elijikayo kodwa ke ikhulume eziphambili seziyiqedile indaba kaShembe. Kuhle indaba kaShembe ukuthi mangabe niyikhuluma niyayihlale phansi nike ninabe nje. Ayifuni indaba kaShembe niyikhulume niphuthuma. Ngoba kwesinye isikhathi nizothi niyikhuluma niphuthuma bese kuba khona okusalayo. Bese kuba khona omunye othi mangabe ikhuluma indaba kaShembe ayikhuluma ngenye indlela bese kube ngathi uyakuphikisa kanti cha. Ingoba wayikhuluma uphuthuma. Njengoba silapha sikhonze ezinto zenkosi fanele ngabe siyabonga. Uthi uShembe ngithi mbonga uJehova umphefumulo wami usenethuba. Ngoba kuza khona isikhathi esizawufika. La ungasayi kwenza khona lutho. Namhlanje sikhonze inkosi sisenkonzweni yokuqala yeSabatha. Okuyinkonzo ongenisa khona iSabatha. Bese umdala wensuku uma isithandile. Savuka kusasa imphefumulo isahlangane nenyama. Uma esithandile futhi uzosimema sihambe siyofeza iSabatha lakhe. Kodwa engifisa sikwazi sikhonze ezinto ezikaThixo ukuthi njengoba silapha namhlanje sibuthene emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba ayikho into ebalekile njengeSabatha. Ngenye imini uthi umfundisi ukhumala emazweni akithi uthi ngelinye ilanga ekhuluma indaba kababamkhulu uthi ubombela isitimela samampondo ngelinye ilanga uthi wakwabiza abantu amaNazaretha ayemothile uthi wayesefika uthi wathozani bantabami uthi ngalelo langa uthi wathi ngifuna nigqoke kahle nibe bahle nize nizohlala nami ayeza amaNazaretha afika ahlala nenkosi enkulu yasephakameni ubaba omkhulu uthi besahleli emva komthandazo kanayini uthi wezwakala ubaba omkhulu esho kancane ethi sheshisa sithi zisinde zonke izizwe ngaleli Sabatha. Mina mangaligcina iSabatha kunjani? uShembe wathi mayefika kulelizwe laseMpumalanga wafika nalehlabelelo mina nawe sisiphethe. Engifisa ukuthi ngelinye ilanga ukuhlale naso phansi ukuqale ngapha kupage 1 uziyophuma ngale gcineni yathi inkosi inyanga yezulu ithi ubaba nomne wethu uthi basibhala lehlabelelo base behlanganisa uthi ihlabelelo zalana ekhaya u242 ithi mina ngizukwengeza angizuphula lutho. Engifisa ukuthi ukuhlale naso lehlabelelo ukusifunde ngoba siuphila kuwe. Umubuka kulehlabelelo uhambe ku200 lithi izwi lika Simakade masigcini iSabatha. Ngenye imini zikhonze ezinhle zikaThixo uthi uma ngabe khuluma ngendaba yeSabatha. Engifisa sikhonze ezulu ukuthi nobani uma ephuma lana akhumbule ukuthi iSabatha libaluleke kangakanani kuye. Uthi uma ngabe khuluma indaba kamfundisi uMngoma uthi wafika ngolesihlanu kwakhe umfundisi uMngoma uthi uma ngabe ufika ingane zisabasile ilanga selishonile uthi uma ngabe fika uthethisa ingane ukuthi nibaseleni ngoba iSabatha selingenile.
uthi wathi engenza lokho uthi ngakusasa ekseni wahamba wayemzini wasekuphakameni uthi elele ebusuku sikhonza izinto ezikaThixo uthi wabonakala ngumntwana uthi wabona inyoni enhle iphuma emlonyeni wakhe umfundisi uthi ulaxakeka lephupho ukuthi liyini ngoba uthi wazama ukuyibamba uthi ayisibaleka lenyoni iphuma ngomlomo wakhe imhlophe uthi ngakusasa uthi ayobika ezulwini wathi hawu ngoma unenhlanhla ubona umuntu wasezulwini ehamba kuwe uthi hawu kodwa Nkosi uphume kanjani lo muntu kimi ngoba ngikhuzela iSabatha uthi lithi izwi lasezulwini lithi mngoma uma selingenile iSabatha awuvumelekile ukuthetha mina ngenzani mase ngene iSabatha ngabe ngokuthi angibona umuntu hayi akekho ozongibona ngizothi nje kabili kathathu kodwa ngale wenzayo uyalotshwa indaba yokugcina sikhonza ezulu enye insizwa yazibona seyihambile emhlabeni ithi mayifika ngale kwenzayo lensizwa uthiwa wena iSabatha wawungaliphuli insizwa yakamiya uthiwa wena iSabatha wawungaliphuli awuhambi uye lapha uthi yahamba lensizwa uthi yafika yabuya nojeke omncane uthi kwasekufika uthi kwathiwa njalo uthi awuyibuke kulojeke insizwa yakamiya uthi mayibheka njalo maye eSabatheni yayifika ithathe ilunga likabhontshisi elilodwa ilifake kulojeke iphinde ndange eSabatheni zayo ithathe ilande uthi kwasekuthiwa mvukamiya awukuvule ukubuka ukuthi amaSabatha akho mangakhi ithi lensizwa yakamiya ngathi ngilithatha ngale lo ujeke wawugcwele ubhontshisi kodwa ngathi mase ngiwuthela phambi kwenkosi enkulu yasekuphameni uthi kwasekuphuma obhontshisi abathathu ithi ayisibuza insizwa yakamiya yathi kungani ngoba ngisuke ngale nalo jeke ugcwele obhontshisi mina ngiyazi ngisemhlabeni iSabatha ngangaliphuli ngangihlale ngiya njalo eSabatheni iSabatha neSabatha yalingangibuthi ngangihlale ngiya njalo ngiligcina thi hayi insizwa yakamiya wena wawuthi useSabatheni kodwa inhliziyo yakho ibingekho eSabatheni eyami yakho sikhonza ezulu injani ngoba indaba ebuhlungu kuyaye kwenzeke ithi nansi insizwa ilapha eduze kwami ngithi asambe seSabatheni bese uyangabaza ukuye eSabatheni mawuke wangabaza sekuphelile noma usungayi eSabatheni sekuyinyama umphefumulo awusekho lelo Sabatha lizolotshwa ubani sikhonze Nkosi ngoba ithi ihlabelelo sala ekhaya iSabatha lunguphila iSabatha lungukhiye ilezo ndaba sikhonza izinto ezikaThixo ngenxa yesikhathi ngabe siyaqhubeka sikhuluma indaba zikaBaba omkhulu kodwa ke sibaningi Nkosi busise nikuzwile
phezulu kungigcina ngikwazi ukufika esukwini lakamuva lokungena. Manazaretha kuthiwa sikhulume ngoShembe. Inkinga-ke siphuma emndenini engafani. Kweminye imindeni uShembe akaziwa kahle ukhelwane phezulu. Kodwa nami ngizokhuluma ngendlela uShembe engambona ngayo. Kwakuqeda kugcotshwa inkosikazi phezulu. Kanti ngonyaka owendlulelo ka-2010 ubaba wavele wagula wahlala ku-wheelchair. Hhayi kwahamba isikhathi elokhu engasindi waze waya enyokeni la kwakhona unyazi wezulu elafika anikela khona lamnika amafutha lathi-ke agcobise waphila. Ngizobonga nje kuShembe ukuthi uNkulunkulu ahleze engigcinele ubaba ngaso sonke isikhathi ngoba nguyena ongigqugquzelayo ukuthi ngiye esontweni. Mangifuna imali yokunikela nguye, mangifuna imali yokuya emhlanganweni ngicela ukuthi angigcinele yena, asigcine-ke nathi singabantwana sikwazi ukugcina izwi lakhe, singakhohlwa imiyalo esiphume nayo emakhaya. Nkosibuseni ezweni. Mhlaba washo kanjalo ulangaphuma Scott esefikile emzini wasephalamende emveni kokudlula kwenkosi yamakhosi. Sizwa kuthiwa nabesho senongilungisa ngaphandle Natesa. Sizwa kuthiwa kwakuthandazwa ngalezi ayikhathi zikababamkhulu. Kwathi mhla esezohamba mhla inyama esizohlukana nomphefumulo basibebuza ukuthi hawu Nkosi siyokhumbula kanjani nini kanjani yaseyithi inkosi yamakhosi indlamhlathi ngomzuzu nesikhathi la okuphuma khona ngawo umphefumulo ileso sikhathi nobugqanjalo ngikhumbule ngaso usuku. Yaseyithi futhi ngomzuzu nesikhathi la khona inyama yami izohlala khona emhlabathini yilowo mzuzu loyo enophindile ngikhumbule ngawo. Sizwa kuthiwa ke umphefumulo wahlukana nenyama ngehora lesishagalolunye osukini ekuseni. Kuthiwa basi mekubeka beyibeka inyama emhlabathini bayibeka ngehora lesithupha ntambama. Sangathi into esiyona singeyishibhise eManazaretha. Sangathi singeyishibhise nanini. Sizama ukuyilandelela imithetho kaNkulunkulu ashaya ngongcwele. Amen. Ingoma
esizobuyisela ngawo umsebenzi kaNkulunkulu kaShembe wengcele ile ubaba omkhulu akade ngiyiloba. Sicela inkosana ekambuli isihole ngayo ngene okuhlabelela, socela inkosana kaNdlovu sicele lesibusiso uNkulunkulu. Nkosi usiguqaba encane.